Ebinom ho baby o court say the city and se court and na court en kan na ka ye court a uwie omo wie judgment omo wie na open judgment and here no kwetimi take be 2 weeks and na papa no mo wie enti say ye pese ye bibia ye betimi a resource so your friends current court no bibia pese ye bia e wose upgrade bia betimi upgrade enti tribunal na hwan no edin no e no menyiri say etimi de ne tete nyina no say we enye MPP sema SM eye Ghana your friends and chichiri ni bi emra ho nsem okay say we dey na pam ye wo because after all ye court nyina from the lower court to the superior court and ye judges wo na no ya or ye omanpeni John Dramani mama on sana na nado na de wota kana so I'm panel your friends say no or den ko fa hye Supreme Court ni appeal court no kono ba o say ye mu bi ka say ya amanyosem because age wo ho a nipa no say okọ retirement ananya meto say fro obi a vacancy no e wase ye feel exactly also oba ye wo feel enti etoda amanyosem bi ni niam bi nti bi de Opemsuo aban no obetia eye majority betia we enya ade ede munye further engagement say moye engagement ni we na nipa dodo na free say they should continue. So a touch on the Chama Wuntumi's case. Chama Wuntumi case in the say Monday. Yeah. So far my teaching say be opposition there. Bibia ni wa mbeye say eno anu mbeka. We rehearsal. The 94 year opposition. And no be an MP for yet we no enya surprise. And be no way enya surprise. And I want to me more press conference now more je no ne comment ne commentaries no and na wo ka say enya one abonten de san na be koso. Call down ho abobo. And de san na be koso na me kan na be say. Sisi I want to me wo demo. And na ye de ne free prison na ba court. Omo chin no emreche bedwafo led by omo say your friend Osahene afenyo market omo contract from o say make an asset ye chichi MPP for kukuda no bi so omo anfi kura statement kura ma bonten ti ase omo kura no selective no kura bi wo mu sisi ya ensem bi obeka bi akosi nyame ani a it will not change anything emra no na kenru sa ena omo aban mu no omo yese enam so mo pese omo ko Galamsey na omo de asotwe a say fata a say be bonko fo ano hye na so mo koye na civil society organization for so kan e na omo gitumu e na mre hye bedwafo omo ko gitumu say minimum ya mfa ma okra no infie dunum etutia defense council no e say komo yeso kan ye won ma mo the minimum na ye 15 o say rape rape in the defilement. Say okwa defilement no. The judge ya no one pay to say judge bako. One makra no. 20. Rape no. Ana defilement. 25. Mazimo mekaya mazimo so omo review 25. It is almost 10-15 hours. I say wa consider ye bia na ko pretty na yi. Entika untumi ka omo de che no kra omo tie ayi no kra na ke be me na 15. Enya no asem na sisi ya yeken sisi sa bobo na mo ye ni nyina no reasons some dey aba justifications some dey aba nyina no untumi ho kire no ti so mo bibi ya defense council no all the yibi omo obi ya no omo packing in tentem now within say 14 days omo twenda ne bia mate so omo say next week and no na say here untumi o the appeal and the appeal enya de we no wotia ensam na de ebi wo ha wotie ayina o se nipa na o kire se untumi man tumi se onkoye no emra ne se untumi mtimi ma obi enfa na asase na obi so onkoye adwuma o so gise wa seke clearance and say permission from the minister argument ne bi ne se emra no so twa nto wo se wo de ma wa ma minister no kwan na wa okoye no ebetimi am akodem say emra no the argument is that emra no make it that clear a line no ena so no aban
friends mranim for omo court no the government prosecutor no omo court no omo so use nkrofo na omo na ese why omo da omo akoy di sa abone no se omo no bedi adanse e ma no no omo timi en convict and omo timi enye we nhyem so wade no sanity ena mra no se makwan makwan a hwe lawyers a utimi use omo no omo nye nkola o endi appear were your finest lawyer minia ohene jan nse journey ohene jan madam for no wa be menye they say wanya akola wo law mu or practicing law is more than 15 years now senior lawyer now we command respect and so enti akuku dam na wuntumi use omo enaka mra na makwa ya ka omo kora na ka omo mpene so te ase koma contest koma kam enti mra na makwa ye bia na ka omo so betimi aye bibia o betimi akọ man conference okay ye medi adanse ma aban so te ase ba omo kodi na akọ wies enti se no de obekam bia no mra ne se judge no mra no da na kokoso enti wa argument no one make ye use the principle of chachuchikata and what have you ni nyina no se no ye court dan yachi sa reasons ni nyina no eni nti na Ghana mra ne se wo kwanya wo betimi ya appeal no de enye judge baako wanya obenya 3 wanya kura obenya 3 wanya kura obenya 3 ti wo betimi anya 2 a omo ne de wo tran case no so no edifa wo betimi a prayer ko supreme court ko seek interpretation on this law particularly and no na se obi wo bibia wo so obeya wonye na yami wan and then attorney your friend say deputy attorney general be catch say case in the course no also they are not being faithful because if you are faithful and open and transparent kaba now any issue we no be catch ma notify your press conference no be catch say yami wan case no is so ongoing mo ya accountability series na mo ma your friend say accountable you know case no ne sa issue no is ne it tells you that aban no awo woso no eya no woni akokoduro say obekon the second leg na me ba no yeah sure the Galamsey issues yes the issue is that wotie the regional minister your regional minister and then the penny from okruma and o maka obetias and that's all send post to be and then kwa kana me ya reply na me jai why should you sit down and let people do Galamsey and you come and tell us say what committee want to do reclamation what kind of things is that Galamsey na cost of life in so many communities what transit na nkofo 2 year no aka kire ye say aban some more can some confess ka from na emfa man nkofo contract na omo nko kata so na adwuma na wo ye na ye say ye ni ay blue gas enya aban no offer blue gas blue water gas ya wo ni kroma na omo adwuma omo ho pa MDCs the communities na e wo ho no are they chief executive are they not the research chairpersons yes and now me ye nuanom Joy FM4 almost series bi omo ye ababo sontwe me amitie omo busa DC ne say o communities no bi Galamsey course ba bia na wo se da bi omo ya say no omo busa community by community I was watching afa no reverse as if say ye tin ye intelligent enough to detect what na wo ye it is a motimi tra kroma say MPP for na eye Galamsey wuntumi na eye Galamsey say wuntumi de say ye kulu no wash ayi fridge ma na me kwa mochi wuntumi ebesi ne wonim Galamsey ekoso ena say wuchi ne okrum ha wo Ghana wuchi na asama make we nya asam foforo ekoso nti ade nti na wo say ye wo security for nyina na aban say ye on pene ma Galamsey nkoso ne ye jaya man kofo ko to Galamsey na kofo twitwa videos ne ye dede a na regional minister na regional security force ya kwache nipa ba akom yenu ade e kire ho say ye committed in doing reclamation ye nya free o ye Ghana sika na yes akoye eti we need prevention we don't need reclamation adenti na what say ye betimi a prevent ni em prevent ni em man kofo no koye wie a say aye say ye strategy mo de mon koye say dede ba you be cover up amamo because me comment here say because also man penin I admit say one pretend o mo anko for no bi hiem
na baby bebre na Galamsey koso enya so mo concession mo de ye o we kwan ne kwan say ye de wo chini ano mi kon kran insuo ne nyina insuo ana no maame ya ye friends ye chama kokan ya wo totoma ne insuo na wo say ye timi sanom eya ho ko se bi no ne ye hwe insuo ne nyina ye polluted o kokan si yo meka so insuo to enti anwea na etwetweba menmenti ase sada mo benya regional minister mo musam ene Asante regional security ayiford enra o mo so ma kwache obi o mo koye ba bia say yete kuruma ne wo agenda 111 project aban bi ya kaso ye mu bi susu se ka wonye ne face wanya ne sa waye de obeye okọ sika edi be wie ye mfa wie na se etimi transfer mankofo digala e wo ho eti sa facility no aban eni nko aban ehwe ho na nkofo digala nya se security for anasa regional security ayino no eko hu yo en central for omuni security for yentu amoka omo na ekopie so ene kotwae omo kotwa wie de mo ko se ye kwa kwa hese ye ko chinkofo ye ko reclamation aden na mo transfer facility ne hu hia mo mo ye follow up ana mo timi pe security ni ba ko a mo betua ne ka ni ye se ye ko reclamation ti ye reclamation dia chese ya de meme de they cannot convince me on that baby ye di ka di no eno no ye se mo adi ko ana se ye press ne mo adi ni de na esi dada no ye bia previous administration na wo kan dia but sisi ya NDC aban aka che ye se na no se minister wo be ye dede say se o me ya committed say you know forest thing na me say eno no ma kan dem hada me repeat say me no mintimi guarantee de omo kan mintimi ngintu because me twanfoni bi me sa repeat bi let some was happen ebra o ye regional minister ye ne ko aye Amasa central area ho eno no ko fo obuase ye se be potenting na ye ra forest no utimi say forest no ye very nice one chese won expect say bibia akoso ba ye ko true mfinfin no na umwe digala no more than Kumasi Sports Stadium me that so ka vivid picture on abo samosa won so ye jan o so ni sisi on no ni chei no buy na no bibi say na ekoso eno na wo ten ya yes that time not more ni o de biase not more you know coordinator okay na ho bo mu bi so be kaya it is answer ya minister ka kire ye say ye forest no ya se say ye yi galafo no nyina afiri mu no Mazato ahe betra kroma na ndisi ya bedi aban so Ghana de ye bi obetime di 4 na ana wa ya 8 years ube won no mo free so na ye benya kwan a ye be say ye ko hwese na kura na say nya na kura no ni ye di inside ni ye jeja kwan ho tina so omon kasa na enu no ada ye ho wana de me pa kire na say ye ni ya independent Opemsuo abaya otwe mu no abugina po be ka kire ye no MPP ni no obe ka kire ye say professor from free wa ye says excavators ya ira no obe ka kire ye say dear professor Boatim wa ye a ye what trackers wono no also drones and wono so say there what the trackers be ka drones no our man ayi directive say obia excavator bia wo kroma no or my deadline ye mu bi kan wasem what a number of excavators minister etimi tracker that what be that no what a drones what be the multi time once and call for yet yakocho mo da what is home ka be that and what was even the result of it when the kroma na ye soldier for na police for kura ya ye say aban yetua mo ka Ghana for yetua mo ka no mo twa mo ho no mo koje private nkofo sika no mo bom ho ban attack state security for more interest it had anything that was a Ghana for ye to mo say the minister na ka kire no e be ye na kura say forest no e da ho a bibia nkoso what minister ne pa every quarter biano wonya independent verification say drones are yenya independent monitoring drones ye be check it because say we independent person and now institution now we so be fly drone afa on be shoot the down because your friend say national security zones to be fair I know being ko bon wura ho
yɛwɔ yɛ kroma ɛne yɛte galam stop yɛte hwan stop yɛwie na saa sogyafoɔ no nkorɔ no ba no wote nsɛm ɛkɔ so wote ase ahenti me deɛ ma yɛn trans ne yɛn fa yɛn sa nhyɛ ndrem mfa nka kyerɛ sɛ sɛ yɛ forest no ɛyɛ free from mine. Okay.